занкалонӣ ва ё тарсидан аз зан мафҳумҳое мебошанд, ки ба таври ғайрирасмӣ дар зиндагии ҳаррӯзаи мо арзи ҳастӣ мекунанд. дуруст аст, ки тибқи қавонини ҷумҳурӣ ва ҳам инсонӣ зиндагӣ бояд дар асоси муҳаббат, баробарҳуқуқӣ, эҳсоси масъулият ва эътимод ба ҳам сохта шавад. вале зиндагӣ қавонини нонавиштаи зиёде ҳам дорад, ки яке аз онҳо ҳамин тарс аст. тарс аз мард ва тарс аз зан. ин мафоҳим бидуни хоҳиши кулли ҷомеа арзиҳастӣ карданд. пайдо шудани мафҳуми занкалонӣ авомили зиёде дорад. он ба табақаҳо ва мақоми инсон дар ҷомеа бастагӣ надорад. зантарсҳоро метавон дар байни вузаро, олимон, табибон, сиёсатшиносон, муаллимон, кишоварзон, рӯзноманигорон, ронандаҳо, коргарони оддӣ ва ҳатто президентҳо ҳам пайдо кард. худи мафҳуми занкалон ҳам ҷолиб буда, нахуст ба ташреҳи он мепардозем, ки кадом ҳолатҳоро метавон зантарсӣ номид ва чӣ ҳолатҳое аз ҷониби мо нодуруст тавзеҳ шуданд. зеро ба назар мерасад, ки дар бархе ҳолатҳо мо муносибати байни зану шавҳарро нодуруст дарк намуда, аз он натиҷагирии манфӣ мекунем. масалан, вақте шавҳар аз кор бармегардаду аз хонумаш суол менамояд, ки оё хӯроки шом омода аст, ва посух мегирад, ки не, вай чӣ гуна аксуламал хоҳад кард? метавонад вазъият ин хел сурат гирад: тағйири либос карда ба ҳамсараш барои пухтани ғизо кӯмак менамояд ё хӯрокро худаш мепазад. дар ҳолати дигар бо шунидани посух ба сари зан дод зада, ӯро бо ҳар навъе ки мехоҳад таҳқир мекунад ва ҳатто мезанад. мо бояд аз ин амалҳои мард дуруст натиҷагирӣ намоем. рафтори ӯ дар мавриди аввал дуруст аст ва агар ба таври дуввум амал кунад, он ғайриахлоқӣ хоҳад буд. зеро эҳтимол дорад, ки зан ҳам нав аз кор баргашта ё ба тарбияи фарзандон машғул ва барои таҳияи ғизо фурсат наёфта бошад. дуруштии муносибат метавонад ҳуқуқи занро поймол кунад ва бадтар аз ин муносибати онҳоро сард намояд. агар мо тарзи муносибати аввалро зантарсӣ маънӣ дод кунем, пас ба иштибоҳи азиме роҳ додаем. ба назар мерасад, ки тарзи муносибати дуввум, яъне бидуни андеша ва таҳлил ба сари зан рехтани борони ҳақорат, имрӯз аз ҷониби бархе афрод мардӣ унвон мегардад, ки ин қобили қабул нест. зан ҳам аз назари ислом ва ҳам қонунгузории кишвар ҳуқуқҳои бо мард баробар дорад. дини ислом на тарс, балки эҳтиромро талқин мекунад. вақте расули акрам салаллоҳу алайҳи васалам хона меомаду ҳамсараш оиша разияллоҳу анҳуро мепурсид, ки хӯрданӣ ҳаст, агар посух манфӣ мебуд, мегуфт: ман рӯза мегирам. ба ин маъно, ки бо ҳамсараш дар масъалаи марбут ба шикам вориди баҳсу хотирранҷӣ намешуд, чӣ расад задану тарсонидан. ривояти машҳур ин аст, ки пайғамбари худо ҳамсаронашро дар корҳои хона кӯмак мекард, то онҳо зиёд хаставу кулуфта нашаванд. ҳатто ривояте дорем, ки сӯзану ришта гирифта либосашро худаш медӯхт, дар ҳоле ки метавонист ҳамсарҳояшро амр кунад, то ин корро барои ӯ анҷом диҳанд. дар байни мардуми мо як мақол аст: пояшро буҷуқ, алови чашмашро бигир. ба назар мерасад, ки мушкили аслӣ дар тарбияи нодурусти баъзе хонаводаҳо нуфтааст ва решаи таърихӣ дорад. дар аксар манотиқи кишвар баъди никоҳ домодро ба чодари арӯс медароранд ва бо зер кардани по домод ё арӯс мақоми зур соҳиб мешаванд. яъне аз ибтидо муносибат нодуруст ба роҳ монда шуда зурӣ тарғиб мегардад. ҳамзамон дар баъзе маҳалҳои дигар қабл аз анҷоми маросими арӯсӣ, руфақо ва ҳатто волидайн ба ҷавон мегӯянд, ки бояд алови чашми арӯсро аз рӯзҳои аввал бигирад. дар акси ҳол завҷааш ӯро дар зиндагӣ писанд нахоҳад кард. пӯшида нест, ки дар бисёр ҳолатҳо арӯсу домод якдигарро намешиносанд ё пеш аз ҷашни арӯсӣ онҳо бо ҳам дидор мебинанд. зеро арӯсро аксаран модар ё хешу пайвандони ҷавон интихоб менамоянд. тарғиби зурӣ аксаран аз тифлӣ дар мағзи ҷавон ҷо карда мешавад. мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо кор ба ҷое мерасад, ки
شب اولی عروسی جوان به جای نزدیکتر شناس شدن و به تدریج از سر مهر بوسه ستاندن زیر تحریک دوستانش به عروس دستی تعرض میبردارد. دختر هنوز بوسه ندیده زیر شکنجه مانده از قرابت اولین جز خشونت چیزی را در یاد نخواهد گرفت. این عمل زشت میتواند در ذهن دختر احساسی را بیدار کند که او در دوام حیات از قرابت جز دهشت، ترس، درد و نفرت چیزی دیگر نگیرد. سوال پیدا می شود که چرا مردها زن ترس می شوند؟ در هر صورت در مناسبت بین زن و مرد تا امروز مفهوم ترس وجود دارد. ما ترس مرد را مورد بررسی قرار داده ایم. از این رو جالب است بفهمیم که با چی سبب های این کار رخ می دهد. سبب ها مختلفند. از جمله به اندیشه برخی کارشناسان در کشورهای اروپایی اکثر مردها نیازهای زن را در بستر برآورده نمی کنند. از این لحاظ در نزد آنها زبان کوتاه می شوند. بعضی جامعه شناسان بر این نظرند که قسمی از مردها معاش کوچک به دست آورده خانوادهشان را با مواد اولیه تامین کردن نمی توانند. بانوان باشند معاش خوبتر دارند. از این رو زنان راهبری عائله را بر دوش میگیرند. با عقیده ایده دیگری از کارشناسان یک قسمی از مردها طبیعتاً میل به اجرای فرمان و راهبری از جانب زن را دارند. بنابراین از روزهای اول ازدواج زن کلان می شوند. قسمی از کارشناسان این نظر را دارند که طبیعت مرد از ابتدا خوی غلامی دارد. از این رو نخستین برده ها و غلامان در تاریخ مردها بودند. اما تاریخ نگار نورعلی دولت این اندیشه را رد کرده میگوید که آره، اولین غلامان مردها بودند، اما نه با آن خاطر که خوی غلامی داشتند، بلکه با آن علت که فایده از مهنت آنها نظر به زنها برای کارفرما بیشتر می رسید. منطقاً سوال پیدا می شود که چرا حتی برخی از مردانی که سری منصبند و عائله های خود را از همه جهت تأمین می نمایند باز هم زن کلانند. در بعضی حالت ها مردان صاحب منصب پنهانی از زوجه خود زن دوم و یا سیوم می گیرند. از بس که سری پوشیده دیر پنهان نمی ماند، بعد از مدت این رفتار آنها آشکار می گردد. در نوبت اول آنها آبرو و عزت را در نزد زوجه و فرزندان خود از دست می دهند. بعداً از ترسی از دست دادن مقام و منصب در جامعه، خانه و فرزندان در عائله به زیر اطاعت می درآیند و خود را تسلیم زن می کنند تا او شکایت به بالا نبرد. موردهای هم به نظر می رسد که مرد در خانه خود تنها از زوراوری با زوجه خود کار می گیرد، اما بعد از نزد معشوقه رفتن به برده فرمان بردار تبدیل می یابد که تصور کردنش خیلی دشوار است. در حالی که عادی ترین خواهش و نیاز همسرش را برآورده نمی کند آماده است، همه فرمانها و درخواستهای معشوقش را اجرا نماید. چرا مسئولیت خود را در نزد بانویی که حیات و جوانی خود را برای تولد فرزند و تهیه بهترین شرایط زیستی او صرف نموده است اجرا نمی کند و آماده است برای زنی که تنها به خاطر دارایی و استفاده از منصب موقتا هم بسترش شده همه کاری از دستش آمده و ناآمده را انجام می دهد، همچون معمای سربسته تا هنوز به پاسخ می ماند. مشاهده می شود که مرد در خانه زن کلان است، از زوجهش به عباره مردنی می ترسد، اما باز هم جای دیگر پنهانی از عائله‌اش خانه‌دار می شود یا زنی را به عنوان معشوقه می پذیرد. اگر لحظه فکر کرده باشد که او به خاطر برقرار نمودن عدالت این کار انجام داده است، باز هم به اشتباه راه داده اید. در خانه دوم نیز او نقش غلام حلقه بر دوش را به عهده میگیرد. منطقاً سوال پیدا می شود که چی علت این گونه مردها را تحریک می کند تا به چنین عمل دست زنند. قبل از همه نظر کارشناسی به یاد می آید که گفته بود مردها طبیعتاً خوی غلامی دارند، اما اگر به مسئله ژرفتر نظر اندازیم این رفتار مرد علتهای دیگری در خود نهان دارد. مردی که در دوام زندگی به اطاعت کاری عادت نموده است حتما در جای دیگر هم زود تسلیم می شود. همچنین مرد زن کلان جز این طرز مناسبت طور دیگر را فهمیدن و حتی دانستن نمی خواهد. بنابراین او این کار را تنها برای قانع کردن احساسی
шаҳвонияш анҷом медиҳад, ҳамзамон бояд баъзе ташриҳоти равоншиносиро ҳам аз ёд набарем. бархе аз мардон мисли бонувон табиатан лидеранду баъзеи дигар дар зиндагӣ ҳамеша мисли атфол ниёз ба модар доранд. аз ин рӯ онҳо аз рӯзи нахусти издивоҷ риштаи раҳбарии хонаводаро ба дасти зан медиҳанд ва дар иҷрои фармонҳои ҳамсар худро хушбахт эҳсос менамоянд. равоншинос маҳмуд кабирӣ дар робита ба ин мавзӯъ чунин назар дорад: барои пешво шудани зан дар оила яке аз 7 сифот лозим аст: боқувватии ҷисмӣ, ҳаяҷони баланд, доногиву зиракӣ, фиёли пешвоӣ, нерӯи ҷамъиятӣ, иродаи қавӣ, маънавиёти динӣ. мавриди зикр аст ки чунин зан тез мардро зери тасарруфи худ мегирад ва қудрати ҷамъиятӣ аз ҳисоби вазифаи роҳбарикунанда, маоши баланд, хешу табори бақуввату бой ва ашрофзодагӣ пайдо шуда мардро доим муттаҳам мекунад. як сабаби дигари занкалон шудани бархе аз мардҳоро мардум дар мулобозии баъзе занон медонанд ки ба андешаи мо аз назар дур кардани эҳтимолиёти ин фарзия низ ба фоидаи кор нест. суоли матраҳ ин аст ки чӣ бояд кард то мафоҳим ва натиҷагириҳои манфие ки барои рушд ва хушбахтии хонаводаҳо мушкил эҷод менамоянд аз байн равад. мо фикр мекунем ки аз ҳама бояд тарбияи атфол дар хонаводаҳо дуруст ва дар асоси илм ба роҳ монда шавад ва баҳри ба даст овардани он бояд бештар ба омӯзиши фарзандон таваҷҷӯҳ зоҳир намуд, то онҳо тафаккури созанда ва таҳлилгар дошта бошанд. ҳамзамон фурсат расидааст ки бо такя ба илми педагогикаи муосир аз баъзе русум ва суннатҳои қадима даст кашем. аз нуги тори анкабут гирифтану кашидани он ба дарозо натиҷаи мусбат ба бор нахоҳад овард ва фикр мекунем дар ин маврид беҳтар аз расули акрам нафаре ҳанӯз сухани накӯтар нагуфтааст: беҳтарини шумо касе ҳаст ки барои ҳамсараш беҳтарин бошад ва ман барои ҳамсарам беҳтаринам. агар дар мавриди дине ки аз ҷониби офаранда ӯ фиристода шудаасту аз вай пайравӣ кардаем, пас чаро дар мавриди эҳтироми завҷа ва суботи хонадорӣ пайрав набошем?